Dragi naši, dobrodošli, dobrodošli u ovo nešto. Ovo nije epizoda Safapoda, ovo je nešto između snimanja dve epizode, zato što nismo mogli da se praktično kombinujemo da snimimo epizodu, a želeli smo da vam se još jednom obratimo pre Prajda, zato što nekako oboje imamo mišljenja razna o Prideu ovogodišnjem i svemu što se dešava oko njega i hteli smo da to podelimo. Mislim, i prethodna epizoda je bila o Prideu. I ne znam da li će sledeće biti, nadam se da ne, ali ja i vidjet ćemo. Ali svakako smo hteli da nešto izbacimo gde ćemo da se prosto obratimo pre samog Pridea. Da, sljedeća epizoda utisci. Post-prajdovski utisci. Da, mislim da nam je bilo negdje vrlo važno i barem ono koliko sam ja čula od vas koji sam ja lično sretala na ulici da vam je izuzetno značila epizoda koju smo snimili vezano za Pride. Dotad se svašta, odnosno od tad svašta se izdešavalo. Nekako su se i naši i pogledi i mišljenja i stavovi, ja bih rekla, promijenili ili shiftovali od prošle epizode, tako da nam negdje ovo kao, negdje smo ovo vidjeli kao prostor da nas dvije isfiltriramo sve ono što mislimo, osjećamo, nosimo. Ja se i sad klackam, da li sam tamo, da li sam vamo, ne znam. Tako da, Da. Ja bi možda eto, samo pre nego što pređemo u kao svoje misli o ovome, čisto da kažemo kao koje su neke činjenice koje mi znamo i koje smo pokupili okolo za sada. Znači mi ovo snimamo 2. septembra, znači ne znam kad će tačno izaći, možda danas sutra, ali snimamo 2. septembra, 4 dana je do Prajda. Ono što za sada znamo, Pride se održava i bit će protestni, znači neće biti kao koncerta u parku posle, mada hoće biti after party, to su moje neka posebna mišljenja. Ovaj, Queer zbor je izglasao da ne podržava Beograd Pride, Labris, Rainbow Ignite i mislim XY Spectrum su se svi oglasili da ne učestvuju na ovogodišnjem Prideu i programu Nedelje ponosa, mislim celom programu, tu možda. da, cijeli program, da. Ovaj, također imamo informacije koje, ja ne znam kako su proverene, ali mi zvuče vrlo tačne, a to je da su zborovi, ne zborovi, nego plenumi mnogih fakulteta izglasali da ne žele da prisustvuju Prideu i obrate se na Prideu. Uz tu vest nije pisalo zašto su odlučili da se ne obrate. Znači u smislu da li je to zato što su homofobični ili je to zato što ne žele da se obraćaju na skupu koji pod navodnicima čuva policija. Um, da, to su neke E, činjenice koje znamo. Ne znam da li ima još nešto što možda mi... Ja bih samo ispravila jednu činjenicu, a to je da mi još uvijek ne znamo kakav je stav queer zbora prema Prideu. Aha, ok. Znamo da se vode diskusije, razgovori, ali kao još uvijek ne znamo da li je on afirmativan ili neafirmativan, to ćemo kao valjda vidjeti, nadam se. Ono što mislim jeste to da je nekako sam koncept Pride-a promijenjen, ono što si već rekla, više kao tog protestnog karaktera i da kao poslije će biti samo neki DJ koji će da prati ljude, vjerovatno ka after partiju Da. Pride-a. Još jedna stvar jeste da su bubnjarke sa ulice isto Da, izglasale da odlučila, neće da. učestvovati u Prideu. Da, ok, mislim da su to činjenice. Hajdemo na naša mišljenja. Ajde, izvoli. Ja ih imam. Znači, nekako probat ću da krenem od šire ka užem, mada mislim da mi neće uspeti. Ali, znači, razlog zašto su sve ove organizacije i udruženja istupila iz Beograd Pride-a i rekla da ne žele da učestvuju jeste zato što Beograd Pride čuva, sad pod navodnicima ili ne pod navodnicima, možemo o tome da diskutujemo, ali da kažemo čuva policija. Um, i, I prosto ne misle da je u redu i u skladu s njihovim vrednostima da učestvuju u događaju koje čuva policija kada se na ulicama od Brekela imamo sa policijom već 9 mjeseci, koliko već.
Mislim i mnogo duže od toga, ali ajde intenzivnije u posljednje vreme. Um, ja imam malo problem sa time. Iz dva razloga. Prvo, mislim da jako ima taj mob mentality, ne znam kako da to prevedem, ali znači taj mentalitet kao ono, da sad grupa ljudi se nahuškala na nešto i sada ja ću samo da pratim to, tu ljutnju možda kojom se vodi neka grupa ljudi i samo ću da se kao neću da zapravo formiram svoje mišljenje koje se možda razlikuje od te većine, već ću samo da idem sa njima. Um, I ja mislim da i ovo, mislim, ne kažem ovo kao nešto što drugi ljudi ne znaju. Ja mislim da su svi, ako su iskreni sa sobom, mogu svesni. Znači, Pride bez policije u Srbiji ne može da postoji iz razloga koje smo već naveli u prethodnoj epizodi. Znači, M Pride ne kontroliše da li će policija biti tu ili neće biti tu, M bilo bi krvoproliće da nisu tu. Znači, u smislu to što sada mnogi se izjašnjavaju sa tim kao evo, mi smo uh, svaki dan na ulicama sa našim sugrađanima, to jeste queer, to jeste pride zato što smo mi tamo, zato što na. Mislim, ti ljudi sigurno shvataju, ali možda to ne žele da tako kažu, da zbog istih tih sugrađana sa kojima smo mi na ulicama, mi ne možemo da imamo Pride bez policije. Znači i sutra kada mi pobedimo i kad se promeni vlast i kada sve bude kako treba i sve bude ono za što smo se borili, mi ćemo još uvijek morati da imamo policiju na Pride zato što ti isti sugrađani s kojima danas šetamo će doći za 2 godine na Pride da nas prebiju zato što su homofobi, zato što je to većinska Srbija. Znači, meni je tu, mislim, i pritom ja ovo ne kažem da kao, mi sad ne treba da podržavamo proteste i to zato što je tu većinska homofobična Srbija. Ne, mi se tu borimo i za sebe, pošto smo mi svi u istim govnima, sad ko to shvata, ko ne shvata, to je njihov problem. Um, ali mi je kao to, ne znam da li bih rekla da je kao dodvoravanje većini, pošto kao neće nikad prihvatiti, naravno da nas neće nikad prihvatiti, samo nekako ne sedi mi dobro taj razlog da kao, ne idemo na Pride, zato što Pride čuva policija, policija lema građane, mi smo i deo građana. Ovaj, ali kao, isti ti građani će nas lemati sutra zato što smo queer. Mislim da nije tako crno-belo. Sad kao imaš policiju s jedne strane i sad imaš sve građane sa druge strane i nema ništa između. Da. Kao, mislim, da se razumemo, stavovi ACAB. Znači, Što bi policija ja baš, rekla, 1, 2, 3, kao, 1, znači 2, 3. to od početka stoji, znači to meni bar taj deo mi nije za debatu, to nije crno-belo, policija marš. Um, ali mislim da nije crno-belo to ko su ti građani koji su na protestima i mislim da to i vidimo, mislim sad ja sam rekla ne znamo zašto su fakulteti odbili da Da, pričaju u plenumu, ali mislim da možda i nije da. nije Ja bih da nemoguće. se dovežem za taj dio vezan za policiju, jer ja mislim da svi ostale kritike koji su upućene ka Prajdu su validne. I ljutnja prema Prajdu i bijes prema Prajdu, to je samo ono kao rezultat dugogodišnjeg zanemarivanja zajednice od strane Prajda, nedavanja prostora za bilo kakve kritike, razgovore, dobijanje komentara da eto tobože nismo dobili nikakav mail od zajednice, koja je zajednica neko korporativno tijelo, da ti moraš da šalješ onda žalbu na mail koja je kao ovjerena kod notara. Mislim da se stavovi zajednice ispituju i kroz komentare i kroz neformalne ono, druženja, razgovore i sve ostalo. Znači sve kritike su validne. Ljutnja je validna. Jedina kritika koja meni nije na mjestu jeste ta koja je vezana za policiju. Iz toga, ponovo ponavljam, ACAB 1312, svi policajci su kopila, da ako sam dobro razumeo i kao sve to stoji, znači s tim se u potpunosti slažem, ali Pride nema kontrolu nad tim koliko će policije doći, kako će policija da postupa, koje će biti sigurnosne mjere, to je naprosto ono što je, nažalost, možda treba zajedno da radimo na tome da se zakon o javnom okupljanju promijeni, pa da ti onda tu ne postavljaju se neki dodatne sigurnosne mjere, zato što, kao što se već ti Milice rekla, Pride je visoko rizičan događaj. I ono sa čime ja isto, zbog čega se ja vagam, jeste taj trenutak što
studentski pokreti, studentski protesti. Ja sam dio njih, podržavam, izlazim na proteste, borim se protiv ovog režima. Naravno, kao što si ti rekla, sve te borbe su zajedničke borbe, ali ja mislim da ti ljudi uopšte nemaju kapacitet da razmišljaju da to istinski jesu sve naše borbe. Jer komentari na post da su plenum odbili da učestvuju na Prajdu, koji je kao ovako organizovan, jeste to, bravo to je sve sa zapada došlo vamo tamo i onda kao, da li se istinski mi borimo za sve građane i građanke koje bije policija ili samo oni koji su privilegovani i sa druge strane, ono što me jako frustrira i nervira u čitavom ovom diskursu, jeste što studentskim protestima i studentskom pokretu se toleriše što su homofobični, što imaju nacionalističke zastave, nacionalističke pjesme, što su rasistični, jer podsjećamo da su odbili naš govor na 8. martovskom maršu isključivo zato što spominje lezbejke, trans žene, žene romkinje, žene sa invaliditetom, kao ok, njima se to sve toleriše jer idemo ka nekom većem cilju, dok se kao Prajdu ne toleriše to što, eto to bože, to mora biti policija zato što će isti ti sugrađani koji sad protestuju protiv nasilja i brutalnosti sutra nas da prebiju na ulici. Tako da kao vrlo mi je to što kažeš nije sve crno-bijelo, nije ovi su sjajni i ekstra politički pozicionirani, ima iz moje perspektive dosta tu prvo da kažem da ja ne trebam sa svime da se složim, niti, mislim, svaki pokret se sastoji od različitih ljudi i logično je da neke stvari naprosto možda meni neće odgovarati, tebi hoće, ali istinski ono što nas čini pokretom jeste taj pogled ka višem cilju, ali ja mislim iz ove perspektive da ni jedan ni drugi pokret, jer sad mi ovo pričamo studentski protesti versus Beograd Pride, jer tako je naprosto narativ postavljen. Idemo ka tome da dobro, ta teška polarizacija i ta dva ekstrema, da si za jedno, automatski znači da nisi za drugo, ili ako si za drugo, znači da automatski nisi za ovo, odnosno da si ti prorežimski. Mislim, ima tu i dosta tih stvari koji se ponovo nadovezuju na dugogodišnji način organizacije Prajda, tako da kao ponavljam sve to na mjestu, ali meni ni jedan ni drugi pokret nisu politički jasno pozicionirani. Ja ne mogu iz ove perspektive da kažem da je Pride liberalno, dobro jest kapitalistički i neoliberalno orijentiran, ali kao da je progresivno lijevo orijentiran, niti mogu to da kažem za studentske proteste koji iz moje perspektive rade više na popularizam. Ponovo, ja sam tu, ja podržavam zato što naprosto tiču me se ta pitanja jer i mene bije policija, koji sve građani i građanke, ali mislim da se to u širem diskursu zanemaruje. I mislim da smo svi, baš ono što si ti rekla, taj mob mentality, aha, sad smo usmjereni da hejtamo ovo ili da podržavamo ovo zato što je to in, zato što je to cool, šta god, a da zapravo ne promišljamo koji su to razlozi, šta je, koji su to neke političke poruke koje šaljemo. Tako da mislim da odluka za dolazak ili nedolazak Prajda, odnosno to pitanje ne može biti, ne može da ima samo jedan odgovor. Ne može da ima opciju da ne, nego mislim da je i jedna i druga odluka validna. U smislu, LGBT zajednica koja odluči da dođe na Pride, šalje poruku to da, o da, zaboravila sam da kažem jednu vrlo važnu stvar. Pored policije, ima i taj argument da trenutno nije socijalno-politička situacija adekvatna za organizaciju Prajda. Kako da vam kažem, nikad nije bila. Nikad, niti u jednom trenutku nije bila adekvatna sociopolitička situacija da se Pride organizuje. Ili bilo Nego koji protest, to je poenta bilo protesta. koji protest, ali evo sad konkretno pričamo o Prajdu. Uvijek su govorili nije vrijeme, znaš, desilo se ovo, pa se desilo Srbija protiv nasilja, pa znaš, možda nije, pa desilo se ovo. Nikad nije vrijeme. Znači, ako bi mi čekali kad će biti savršeno vrijeme za organizaciju Prajda, mi ga nikad ne bi dočekali. Uključujući i ono kao najnoviju, odnosno noviju historiju LGBT pokreta Stonewallske revolucije. Da su oni jadni čekali da se ono kao dekriminalizira, da nas ne šalju više u zatvor, da nas ne biju zato što imamo 3 različite vrste odjeće na sebi, nikad ne bi dočekali Pride, tako da mi i taj argument pada u vodu, jer naprosto nije mi dovoljno jako orijentiran, ali sad ću da se vratim na ovo, znači, obje odluke su relevantne. Ono što ja ne volim jeste da šejmamo ljude na kojoj su strani. U smislu da mene je jako povrijedilo što dio zajednice za koju ja znam da dolazi na Pride su mi rekli ja se sad osjećam postiđeno da odem i vjerovatno neću, zato što kao, je možda pogrešno što mislim da je kao
vrijedno da budem vidljiv, da budem ono, u otporu ili šta god, što je mene povrijedilo. Znači, imamo dvije odluke. Otići, ne otići. Ako odeš na Pride, šalješ poruku to da želiš da budeš vidljiv, da želiš da pružiš otpor, da uprkos tome što se dešava, želiš da si tu sa svojom zajednicom u nekom protestnom karakteru, da tjeraš, by the way, policiju da radi svoj posao. Znači, ne šalje LGBT zajednica policiji poruku da bije građane i građanke na ulicama, nego to radi isključivo ovaj režim. Dok s druge strane, ako ne odeš, kritikuješ način organizacije Pride ponovo validno. Ne pristaješ na to da Pride bude samo tokeniziran od strane režima. Znači, sva i jedna i druga poruka je validna. I naravno politički i lično je uslovljena. Mhm. Tako da kao s te strane mislim da, Da. ne znam, izbacila sam se, baš sam imala neki rent, nemam pojma ili ima išta smisla što sam rekla, ali evo. Da, ja bih rekla, znači ja namjerno neću reći da li ja ću ići ili neću ići na Pride. Da, neću ni ja da kažem. Zato što mislim da je nebitno. I zato što mislim da moja ili bilo čija druga odluka da li ćemo ići ili nećemo ići ne treba da utiče na nečiju odluku da li će ići Upravo, ili neće ići. To mislim da svako od upravo. nas treba da uradi. Ono što hoću reći, naglasit ću dva komada programa Nedelje ponosa na koje mislim da ljudi treba da odu. Jedno jeste veče queer plesninskih filmova. Ja sam imala priliku da ih gledam te filmove na Ljubljana Prideu, fantastični su, idite. I drugo je premijera filma Andrej, koju Zumer organizuje. Znači ja Da bi... li je ta projekcija filma, misliš na ono No Pride in Genocide? Da, To se dešava van programa Pride-a. To nije u sklopu Pride-a. ok, cool. Dešava se tokom Nedelje ponosa, Ali, idite. Ovaj, da, ali samo nije vezano za Nedelju Da. ponosa. Kako Dešava se. kažem, ja mislim da smo sada, mi smo u našoj prethodnoj epizodi kao komentarisali nekako i sadržaj Nedelje ponosa i to protest žurka, to mislim da je postalo potpuno nebitno sad u ovom trenutku. Da, Imala bi da kažem stvari o programu, koje su mi dobre stvari, koje su mi loše stvari, da li mislim da je dobra ili loša odluka to što su otkazali koncert, jer će biti samo protest. Mogu svašta o tome da kažem, neću, zato što mislim da je u ovom trenutku potpuno nebitno. da. Ali ono što ću reći jeste da bez obzira na to da li odlučiš da odeš na Pride ili da ne odeš, mislim da ono što svi treba da uradimo jeste da se okrenemo svojoj zajednici. Zato što je cijela Mm, poenta da zajednica organizuje Pride, ali to se neće desiti ako se zajednica ne okuplja. Znači, ako se zajednica međusobno ne poznaje. Ja mislim da različite grupe, uključujući Beograd Pride, uključujući Queer zbor, su nekako veštačka okupljanja ljudi, zato što u stvari ni jedno ni drugo nije kao ono, e, ovo sam ja sa svojim prijateljima koji su queer i mi smo naša zajednica i mi se okupljamo i mi slavimo nas i borimo se za nas. Znači, ono što ću ja reći da bez obzira na to da li i da odete i da ne odete, a, izdvojite vremena ove nedelje, sledeće nedelje, kad nađete vremena, ali uradite to, nađite sa svojom zajednicom. Znači, ne znam, ja sam krenula, organizovali smo kao piknik za lezbijke u Novom Sadu i smo se tako skupilo random nas, grupa jedna u parku, neki ljudi koje znam, neki ljudi koje ne znam, i smo tako izblejali i kao upoznali se međusobno. To treba da bude organizovanje zajednice. I to onda možda prerasta u Pride. I ja mislim da je to ono najbitnije i ono na što treba se fokusiramo, znači da se svako u svojoj zajednici, u svojoj sredini nađe sa ljudima, druži sa ljudima, uživo ako ikako imate priliku, a mnogi imate priliku, a ne koristite. To je ono što ja imam da kažem. Ja se samo ne bi složila i super mi je što se ne slažem u svim pogledima. Mislim da to daje Normalno. i našoj zajednici mogućnost da vidi. Ja bi se složila s tim da je Beograd pravi nekako vještačka, mislim vještačka. Vještački način okupljanja zajednice. S druge strane, za queer zbor ne bi se složila da je vještačka, zato što je queer zbor istinski nastao iz potrebe zajednice da se drugačije organizuje, da se drugačije okuplja, da drugačije razgovara, da drugačije... I mislim da i na te načine, kako kažem, neformalnih ili ne NGO-ovskih načina organizovanja pruža se mogućnost da se upoznaš, da se družiš,
da razgovaraš, da diskutuješ u nekom drugom prostoru koji nije formalizovan na taj način. Tako da ja queer Ne, zbor meni više je to gledam. još uvek, mislim, pritom ja nisam bila na queer zboru, tako da, Ja jesam. da, ali ne mislim veštačka samo u smislu, ovo je NGO, ovo nije NGO, ali ne možda mi kažeš da nije formalizovano kada kao imamo red i glasamo šta se dešava. Znači, ja Mhm, kažem mhm. okupljanje zajednice, ja mislim kao blejimo zajedno. Kao zato Ok. što se zapravo kao gotivimo i blejimo i strećemo, a ne zato što sad imamo kao neki agenda koji pratimo. To mi je formalizam, to je ono Aha, što ok. kad kažem kao Ok. mislim, nije lažno, ali veštačko. Mislim, kao, nekako samo, Meni je ok nekako, da se ne slažemo. Sasvim ok da se ne slažemo oko toga. ma da, naravno, ne moramo sad o tome da diskutujemo više, ono, istinski mislim da je došlo iz neke potrebe zajednice i to su istinski organizovali ono kao drugovi, koji su, i drugarice koji su pričali između sebe mjesecima da treba da postoji neki queer zbor i onda su samo kao went for it, ono, uradili su to i kao okupili su zajednicu sa kojim razgovaram i koji svakako posle Beograd. zbora u Beogradu, da, s tim što postoje inicijative i za druge gradove, znači nije to da Beograd treba da bude LGBT centričan, znači ja sam prva za decentralizaciju u potpunosti, ali to treba da krene i iz drugih zajednica, tako da kao, da, mislim za Beograd Pride, ja isto neću da iznesem svoje mišljenje da li ću da idem ili ću da ne idem, zato što mislim da moje mišljenje uopšte nije relevantno u kontekstu da treba nekog drugog da influensa, da li u skladu sa onim što ja kažem treba da ide ili ne. Mislim da je to ponovo, vraćam se na ono već što sam rekla, lična i politička odluka i vrijednosna poruka i ja mislim da s te strane postoji, mislim da je ta polarizacija za ili ne, to je naša zajednica. Mislim, ja je gledam i na taj način, zato što smo naprosto heterogeni i kontradiktorni i ne slažemo se uvijek i da je to naprosto ogledalo društva u kojem mi živimo, ali i pokazatelj stepena slobode. Ti imaš tad mogućnost da odlučiš da li ćeš da dođeš na Pride ili da nećeš. Ne znam da li će se baš dobro izrasti, da li će imati smisla, ali kao prije nisi imao izbor. Mislim i prije si imao izbor, ali kao mislim da je to stepen slobode i vlastitog izbora, super što imamo tu mogućnost i naprosto nekako je ova polarizacija, barem mene ovih dana, što nekako inspiriše i podsjeća da naša borba nije jednolinijska. I ona se vodi kroz različite strategije i da svaka od njih ima svoje mjesto i ima svoj smisao. I mislim da dokle god postoji jedna zajednica koja je tako raznolika i u stavovima i u mišljenjima, uvijek će postojati prostor i za protest, i za dilemu, i za kritiku. I svi ti prostori su, po meni, dobrodošli i validni. Dokle god to ne prelazi u ovo što već sad vidimo, a to je taj mob mentality, u smislu da smo se svi obrušili na Beograd Pride i hejtat ćemo bez nekog, ja bih rekla, promišljanja. Jer, recimo, skoro kad sam vodila neki razgovor sa svojim drugaricama, namjerno sam provocirala nekim rečenicama i izjavama, čisto da bi nekako potakla da taj razgovor bude ne iz perspektive hejtam pa hejtam, nego iz perspektive aha, ovo su moji razlozi zašto ja ne želim ili zašto ja hejtam. Zato što kao većina tih argumenta pada u vodu kad se uđe u dublji neki razgovor sa ljudima, vrijednostni, principijelni, strateški. Jel to onda znači da bojkotujemo sve LGBT događaje u toku ove godine zato što nije mjesto, vjerovatno će i na drugim LGBT događajima da se pronađe koji policajac. Mislim kao, onda zaista moramo da promišljamo šta to znači, da čitav naš pokret ove godine stavimo na ono, pauzu i kao ništa se ne dešava, a mi nastavljamo da živimo u ovom društvu koje je ono, Mislim da policija to, em nas bije generalno na ovim protestima, em ono, slučaj Andreja gdje nas bije u naša četiri zida. Mislim da kao problem policijske brutalnosti smo adresirali, mislim, trebali bolje adresirati kroz Beograd Pride i to je ono što izuzetno me žulja i smeta što ostali su nedorečeni. ostali su nedorečeni. Koliko god da kažu da nisu ostali nedorečeni, Da, apsolutno su ostali nedorečeni, zato što reći policijska brutalnost se dešava i nad LGBT ljudima i zato dođe na Pride je nedorečeno. da, da, Znači, da nisu, da su zapravo rekli, onda bi rekli, i mi mrzimo policiju i ne želimo, ali ljudi moji nema druge opcije. To bi bilo nismo ostali nedorečeni. Ne, oni nisu ništa rekli u vezi sa time što policija obezbeđuje Pride. I
možda su morali tako, zato što se možda nešto dešava behind the scenes što mi ne znamo, ali jebi ga, ako reći se podeliti ne znamo, onda ne znamo. Ono što sam htjela da kažem jeste da zapravo mislim da nešto što si rekla mi je jako argument na stranu otići na Pride. A to upravo to što si rekla kao sad imamo slobodu da biramo da li ćemo ići. Ja se ne slažem sa time. U smislu, Ok, mislim da da, bi mislim, ne kao slažem se ni ja, ali nisam imamo znala slobodu kako da da. ne idemo, to bi mogli da kažemo da mi imamo sva prava. Razumeš, to možda kažeš Jasno, na Islandu. razumem. Verovatno Island je, mislim, loš izbor. Ma viš, nigdje ti nisu prava 100% zagarantovane. Ovaj, Prvo sam svjesna da sam se loše izrazila, nego ne da. znam na koji način da formulišem svoju Znači, u misao. tom smislu kao, znači, mi nemamo, naša prava su ugrožena i konstantno su ugrožena i bit će ugrožena dok god se ne izborimo da bude drugačije i to ne možemo da pauziramo zato što mi živimo pa živimo, ne možemo da pauziramo svoj život i svoj identitet. Slažem se. Tako da sa te strane mislim da je to argument za otići na Pride zapravo, zato što se ne Eto, slažem da imamo slobodu da biramo. eto. Ali, eto. A, ok, dajmo možda nešto da kažemo. Jo, pa ne znam. Ne znam, mislim da će ovo biti i više nego dovoljno. Em, to je to, ja bi samo voljela da razumijemo da su sve borbe naše borbe zajednički umrežene, zato što niko od nas nema samo jedan identitet sa kojim živi i većinska Srbija htjela ili ne htjela, mi smo dio vas i mi smo uz vas, ono i kad vas bije policija i kad ne. Sa druge strane, vrlo sam svjesna da solidarnost nije nema cijenu i nema račun, kako da kažem. Mislim, ti se solidarišeš zato što se solidarišeš. Ti se ne solidarišeš zato što, eto, tobože, to znači da će neko drugi sada dođe na tvoj protest. Da, Onda to nije istinska solidarnost. I ja sam apsolutno. od početka u solidarnosti sa studentskim pokretom, što ne znači da ne vidim neke stvari koje moje prijateljice koji su queer studentice i koji su zajedno kao sa tim drugim ljudima na plenumima i na razgovorima da me ne boli zato što još uvijek nismo došli do te kao šire percepcije da istinski ako se borimo za sve, onda se borimo za sve. Mislim, ja se onda borim i za druge ljude da imaju svoju slobodu, koliko god da se ja ne slažem sa njima, koliko god da su ono kao njihovi životi, njihove percepcije različite od mojih, mislim da univerzalna ljudska prava ne, univerzalna ljudska prava tačka, ono kao nema dalje. Tako da se nadam da ćemo u narednim periodima to svijeste da ako kažemo istinski da se borimo za sve, onda se borimo za sve i ne ostavljamo nikog. Jer čim ostavimo nekog znači da smo kontradiktorni sa tom izjavom. Da. Tako da, eto. Ok, to je to. Idite na Pride, ne idite na Pride, pričajte s ljudima, nađite se za zajednicom. Ne znam šta drugo da kažem. Da, to je to. Um, dragi naši, hvala vam puno što ste bili u još jednom nečemu safopada kojem donosi Dine Milica. Vidimo se u sljedećoj zapravo epizodi. Srećna Nelja Porosa. Sreću.